Kumsi benta ban penpau ke jing sngongu yu blay nong bu nong thau. Halor ke jing la jung samla Eddie Louis Marshallong. Banwan siya kakardan ba shikmadu ke result BA. Kata ka first rank top 10 merit list na ke St. Anthony's College long. Kaying kasem jung u kala khot ban penlong sendon dag jing seng bakerpang. U tayu samla u khun jung ba Louis Yoren bat ka kong Teresa na ka snong sangriang. Kawai na kisnong kondong ka badon ki than nong Stone West Castle District. Bat hakani kesngi nakaliang jong kesnong ru rengkat kilong kumi kiba kenhun village organization kila penlong jingelang kerbang hador barhol bat ban penkup buram kerpang yu tayu samla hak jinge seng kerpang ya kabala penlong hayeng jong uling do niam kabalang katolik kata u Barnabas im ulwan ban pendap ke jing terwa ban kenyai kemas bakhut bat uling do habakran ulo ongru bakane kede ke jing kerku jong ublay bat kala longru kanuksa ka babhai ki khon samla jong ka than ha ka ba nakasnong ka ba amsim la poi perkhat umi uso bathiang Panagaliam jong ka do parsnong gi dap ka jing sokmen ka bakhau habang iyo ya kat ka ni ka burom ka ba ini khun samla jong i ba edi Louis Marshallong ilayo ya ka nam ka burom ibaliyo ya ka kerdan first stop 10 apo jong ka jalan na kalian nam ka exam BA ke education department kalau siya ka jing sarong ya kalau ka jing sarong ya ka jing kasem mat na ka ba ka sino hi barok kawai nakaliang jong ka dorbas nong lengba jong ang sordas nong hag lengba jong ka kerwo kapati sarkar suma panyarap pan seng school pan Christian school ya ini khun sama jong pa jong i don den ke jing pang jing istom nam ta pan sumaria lade isitom pan yarap na ta ban Christian school ini khun namar kata lengba i lat pathai daga diga kerdan ka ba ilayo nakaliang jong ka dorbas nong ni kerpati ka sarkar menyerap lem na kaptapan Christian school jadi sama jong Malaysia. Hoi aga jingim junga ngandas ngo pere yang kata aga jing pas pa junga namar aga jingim junga babun dang don ki sibun ba ki competition ki banga haban manyele nang sikmat pat ki ba ngalayo experience kini kisnem ki baladap ngam das ngo play edu kata namar jing junga ngai sembun jing kam tamer akan ika generation kebangi iman tamo kalau ka pertai kalau ka kompetitif tamo bat ya ke ka bangala bangatrang aga bakudus nem ngalayo babun nangi ni sedun kam tangi oble kapor bangi kam tamingi kena school mangi kam e oble tang kapor bangi kapor exam ende hanga moro pat ngai isu ngai bit kumne ba oble tip ya ka ba ladap ya ka ba menta ba ka ba sawan di hanga moro ngai ngai ba ba kam gi bangal ngale ngai bet ba oble hi uai pat ada ublay uai be ka ba ladang ni ile ya ke ka ba ni sautanap ni men pat ni don nadu kam sem ka jing phang o ka ni ile dan jikmen bat ni be ba ladang ile dang jikmen ni yo ya ke ba ni kwa ke kumbor ka mga kwa ban ai seki para samla ki badam ki batrang bat ki badam pulih hadu tamane ladangi pas pakai exam kamu nge ba ladangi le kelas an English school kejeng mujungi banyo kam kata kamda kong sale adu kata hendai ka deban ship ya ban bahaya ka long runyang man yang namal kajing per jongka ne ubriu dan ne jongka no kono kusino ngatau ada ni lapuli ni la start kajing sensar kacing putubut kacing yalam ya kipajba ya kacinong katau kadon dai kacing ka lamba ka education ikermen ba ni penkelai kacinong katau ya kan long yang man yang kacing imlang salam idon ya kata ka qualification ka subun ka liang wat kam wat jam nani wat admission jenis time tangne barbol ubaduk unsa syadin men namar balai ka an kamat ki baru spa namar balai baru spa kata nong spa namar
ka ain marbo rakmat ka pisa ka manla na kata kadong ngasu ngayala de nga pakana mal ngayala de nga mi na kalong ing nga pakunong as tu yala de abang ngai mi na kiling baduk aku apa nama hakinu kinu kiliang ro to ai ba kaspa kan nom sensare ka jendru nama ngasa experience yala de bang si umat bang hakinu kinu kikam kijam ke bangang aku aban apply la ni hakinu kinu kerja admission ro mo ni ki baduk ila dangi ni pas paham kenaro teng teng pun dangi syak udin ada katkum ke performance yang kena ka ajing saka kan lu ke institution ka depan page katkum ke performance de ban page batang namar ba uneka kaya tip bro wala da uduna ha yang ke performance yang uneka ro kin ai la da la dangi la system ngila pas pahan dai kalong leno ai akmat ai namar ka ai kaman la akmat ka bisa